Program Fokus Slovačka koji imamo u okviru ovogodišnjeg festivala i koji radimo u saradnji sa Slovačkim teatarskim institutom, čija je predstavnica Julijana Benova ovdje. Čitati dramu studenti i studentice Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Dakle, ići ću ovako sa mojeg desna na lijevo, Saša Krmpotić, Nadin Micić. Leni potvrdi glavom. Horst popusti stisak ruku, želio je poljubiti ruke, ali Leni to ne dozvoli. Brzo izvuče ruke. Trenutak je tišina. Naprimjer, vi, madam, zašto agenti tajne službe uvijek idu po trojica? Ne? Jedan zna da čita, drugi da piše, a treći ovu dvojicu opasnih intelektualaca čuva. Leonid Brežnjev, pa na takvim obrvama sigurno i Nixon zabije. Kad se ujutro probudite i ništa vas ne boli, vi ste šta? Mrtvi. Ali mi smo živi i hajdemo ovo zajedno danas sve zajedno raspakovati. Dobro večer. Znate li po čemu ćete prepoznati grob agenta tajne službe? Na njemu uvijek piše prisluškuj u miru. Dobro večer. Prijatelji, sve je počelo kao šala prije 2 godine. Kada su u Watergate provalili petorica instalatera. Dok sam plesala, povrijedila sam koljeno. I na putu do doktora sam u berlinskom metrou vidjela plakat za planinski film Ukleta planina. Režisera Arnolda Franka. Vi volite Berlin? Nije ovdje mjesto za ovdje. Da. Bez obzira na vašu orijentaciju. To je naša privatna stvar. Ja svoje goste obično i pitam o njihovim privatnim životima. Ne pitate, opet napadate. Dobro, ako zanemarimo seksualnu orijentaciju, ne smeta li vam velika razlika u godinama? Jeste li pitali sve što vas je zanimalo? Šta, da li produžavate se možda mladost? Mislim da bespotrebno produžavamo vrijeme koje sam htjela Ne bojite li se smrti? Smrt je jedino sigurno. Da. Znači, hoćete da kažete da će vas jedino ona osloboditi osjećaja. Šta hoćete da čujete? Da žalim zbog svog života? Iskreno, to bi me zanimalo. Reći da žalim nije ni blizu dovoljno. Od sebe ne mogu da odvojim moju prošlost. Patim zbog nje već 30 godina. I patnja neće prestati dok ne umrem. Odlazimo. Pomogli ste mi, ovo će biti odlična reklama za moju knjigu. Hvala vam. Vi stvarno nemate savjest. A vi? Ako zbog vas budem opet slavna,